ia le tua. E mo mufa fo vinga fa tai le tua. Ona tali per to tasi. Ma le angang pa ia. Ia ole ne ole tama fai atu fo sina sina onga le titi mo tato nu Samoa. Ina ia tō malam nā tili i le nema tā upu o le au tama whai atu. E ala le sosani mai le anganga pa ia o le atua. O le sili, o le ale tā ua i le iloa o le suafa pa ia o tātou atua ma le misia. O le awhaisia onga i le suafa moni o le atua sisiri ese, ma le suafa moni o le natali pele. O le a o whaitau i le e sotom ta apulus fulu whaipu fitu. Awa e te ta fulu suafo le li lo tua. Awa e le whasawina i le li o le ta fua i lona suafa. Amen. Ma me awa te ta fulu suafo le li o lo tua. Tuso le whai mele ni whai upu. Me awa e te whale au ngā le suafo le li lo atua. O le whai mele upu le atua, e sānu tātou whale au ngā le suafa o le atua. Pei ua le aisona i winga. Pei ua le aisona au ngā i lana ngoa. O tātou i loa, o ia o le atua sisiri ese. E mamalu toi pa ia. O ia fo o le atua na whaile langi, malalau langi, a toa ma tātou. Le au toi whaitau atu le nei whai upu. Aua e te taafua le swafo le li lau atua. O le fasili, o le a le suafa o le tātou atua. O le au whaitau le sotum ta bulusu martolu whai upu e sfu martolu e whaapea. O nei mea uma foi ua au whai atu ai ia te oto. Ye oto tausi iai. Au foi ni tau tau le ngoa o atua ese. Aua lava ni whaalongo iai i lo mutu. Amen. So le whamai aua ni tatu tatalo pe tau le ngoa o atua ese. Aua lava ni whaalongo iai tatu mutu. Aua e tele atua ese. Ma le ala fo ilea, e tau am tatu loa moni le suafa o tatu atua. I aua ni whaaleo ngalo na suafa. Ma ia aua tatu Valoaga i ni atua ese. O le tatu atua o le na whaile langi ma lau langi ma mea uma. O ia foi o le whaipu o mea. O le amatanga ma le ngataanga. O ia e whaavavau e le ese unga yatia. Amen. E ia i ese suafa o tatu atua. Whai mele tusi o i soto mta putolu. Whai pu suma tasi se o suma tolu o le au whaitau atu. Ona whai atu leo mose i le atua. O ai e au nei. O te alu atu ai i a Farao. Ma au mai le whanaunga a Israelu mai ai kupito. Ona whetalai mai le o ia. O te ia te oe lava. O le nei foi le whai longa ia te oe. O au i natu oe. Pe a e au mai le nuu mai ai kupito. Tau te au nai i le atua i le nei maunga. O whai atu mose i le atua. Whauta. Pe a au alu i le whanaunga Israelu. Ma au whai atu ia i lato. O awina mai au ia te o to i le atua o o totama. Ona lato whai mai lea ia te au. O ai e lona suafa. Se a ea sau e whai atu ai ati i lato. O tatono wala ana fasiri mose i le suafo le atu. Ono le tele o atua ese i e kupito. O le atato whaitau le tusi e soto mta upu tolu. Wha e po sufa ma suma lima. Ona whetalai mai leo le atua ia mose. O au o leola o loo la lava. Wa i whetalai mai foi. E te whai atu i whanaunga a Israelu. Ia whaapea. O a o leola. O iena o wina mai au ia te o tau. O to e whetalai mai fo i le atua ia mose. Ia whaapea ona e whai atu i whanaunga Israelu. Wa o wina mai au ia te o tau le li. Le atua.
o Totama, o le atua Abrahamu, o le atua Isaaku, o le atua fo i Iakopu, o la wingoa le na e whaavavau, o la o whaamantunga le na i le tupulanga, ma le tupulanga. Amen. O whai mai le atua, o au o le ola, o lo o ola lava. Ma olona ingoa lea e whaavavau lava. O whai mai olona ingoa lea i e whaapea ona tātou tau taua i lea tupulanga ma lea tupulanga e whaavavau. Olona ingoa lea o le au tusi atu. Solo na ingoa lea o au o le ola o lo o ola lava. Tuso na winga lona ingoa o lo ola pea o ia e tu mau e soifu lava e whaavavau e le ai se unga. He exists. A tonu e le ai ma se tasi e walau i le atua i le nei lava ingoa pe a Tatalo. Vana al whaangā o le atua. Soifua o le atua mamalu. A le ngoa lea o au o le ola. O au o le ola. O lo ola lava. O le whaaliliunga lea o le winga o le nei upu. Yahweh, ilefa e peru. Mo te o tere sa leilo, na whaaliliuina le tuspa ia i ngangana ese ma liulua i ngangana e peru. Sa iele atu il whananga Israel, ili amatanga. O Valoaga uma po a onga o lo tusia te tono o tato tuspa ia Samoa, na tusia ele au Israelu po e peru foi. Ona whaaliliuinga lea i so se ngangana. A le tusi whiangainga fō na whaaliliuinga ele e leni. Sina whaamatalanga pūpū le nā mo tātou atunu Samoa ina i tātou mamna mai. Tusa o le ngomoni leo tātou atua o Yahweh po le whaapūpū foi. O Yah. O sofa moni lea o le atua tātou o Yahweh. Awa o io le atu Israelu, le atu Abrahamu, Isaaku ma Iakopo pen tātou whaitawai. O wa o le ola o lo ola la pea. I e mantua foi sa tasi lawa le ngangana le amtanga. Sa tautala e tangata uma i le laulangi le amtanga. Ona tanga o le atua Yahweh e wha eseina lea o lato ngangana. Ina ua sila Yahweh i le ai maleolo ua whai tangata. Te maule whamtalanga le tala le tusilo ke nese mta sumatasi whai mua. A le atato whai tau le soto mta tolu sumalwha whai lima maleono. A le atato whai tau. Ona fio ifo leo le li leo. Ua latu tu fo'i mai ia i lea mea. Ua ia o mai fo'i le suafo le li. Ua afiuane fo'i le li i ona luma. Mana tau mai. O le li, o le atua lofa muti male.
ma le alofa fua, e tele ngese lona to o sa, ai tele alofa ma le faa maoni. Amen. O le manino lava le upu le afionga o le atua Yahweh, mai na ia tau lona suafa moni o Yahweh, ya Mose i lunga le maunga Sinai. Ai pangalea, e le i tusi te tonu ni tatu tuspa ia, le suafa moni o le atua. Tusa le whamai le fasifai, punta te whaitau e whamai, o ia tau mai fo le suafa o le li. Wa fiuane fo le li o na numa, ma na tau mai, o le li, o le li, o le atua. Kusa le whamai le afionga le atua, na fiuane mai le atua, ia na tu, ia na luma. O wa tau mai, e le atua lona ingoa a. So, it's a taula na whaapea mai. E li whaapea la le atua o lona ingoa le li, o le atua. A o tauna whaapea mai whai upu. Na mana tau mai, o Yahweh, o le atua, a lofa muti vale, ma le alofa fua. Amen. O whaangai sa tani tangata ia, lea sa whaliu se sele tuspa ia o le atua. Ma o lato ave ese le suafo le tatou atua. Awa o tusi le tusi whaalinga mta apulusu malua, o se tasi wa whaapopo mai se upu. Pe ave ese fo ese upu o le Valoaga le nei tusi, e whaapopo atu le atua ia te ile mala, ma toi ave ese ina le atua na tofi ile la au le ola. O te le sao e whaalisa o fia poto, pe tama whai whaasena o tau le ai. O te whailo atu le mea moni, a wasa aupungi sa foi. A o le ne, o whaapupula le atua o mata whaale nganga. O te matau lava le atua, le na whailo o tino atua mala o nganga. A wā o le amatanga le o le poto. Wha le au te whaamasino o ni tangata, ai whaamasino o le upu le atua, alu e sue, ma sa iri, i tusira te tau atu mwhaitau te be moni mera te whaatuai. Be ana whai mai le tusira lua Timoteo mta upulu whai pasuma lim whai tusi o lona winga i a tātou sue i lona fiumpa ia, a wā o lona upu, e le loto toi whaale nganga. E le aise a onga tuspa ia na te mawhaia, o na whaamatala ina a tō le wingo le a fionga le atua. Wana o le anganga pa ia o ia na te whaamamlama i mea uma, i sa i linga whaamauni i le atua. A wā o le tau whaale anganga, wa maalosi tele lava, leo lo ta ua i le fesum ta poeono. E mana satani, awane i sau te anganga pe whaolaina, i awane i loa le mea moni a toa, o lo tu si le a fionga le atua. O le mafuanga lea wa tangwa i satani, e whaongani stangata, e mimilo toi whaaliliu se le tuspa ia po le a fionga le atua, i le whaopopo toi tō ese i le a fionga le atua. Ona o le whaamoemoenga satani, inu manai, ina ia whaasese to tele. Ia pēn tato whaitau i le tusi le whapea wa tau mai le ngoa le li, ala tau tusi atu le ngoa le li. Ia ewe atu i lea lii, lea tua. Ele o ni ngoa, our title. Pe o title leo, bai whatu ne. Mele tau title. Mr. and Mrs.
title Mr. and Mrs. Petero. Ko so title me ele o ngingoa. Pe ngā fo le lii ma le atua ele o ngingoa. Mo title pe o le Captain Cook. Yo le captain o le title le se ngoa. Mr. and Mrs. ele ngingoa a Petero o le ngoa. Nga o se I whaamanama e te o tō le lii o le atua ele ngingoa a o more titles. Te pe apostolo, perfeta, whaiwhiau, mo title umamianga e le ni ngoa. Tu so le ngoa le atua, Yahweh, pe atuta tana ie. Sa tusi te tonu I le tusi. Tusi scriptures, tusi e peru, tusi e ono afe mana tupu. Le ngoa le atua Yahweh sa tusi I le amatanga. Ai o tango King James o ile na sa whaaliluina tuspa I le Ingilisi. Abe e sere swafo le atua Yahweh ai tu pea le ngoa o Satani. Ma le tele o tua ese te tono tuspa ia. Ai mavo fau yang. Le afionga le atua. Wa e sere swafo moni o le atua. Ai tu pea le ngole o ti apolo ma le ngo isi atua ese. Ona le plan Satani le o leva na fai. A wale no manai. I le vai temi nao e Israelu Papelonia e whaapolongai. Ona whaasaloto inai lea o I lato. Ona lato mai ma tatununga a Papelonia. Ma anganuu a Papelonia. Man masani a Papelonia. E le ta ua fo le ngo o atua ese o Papelonia. Awa o lato wha mamalu iai. Ma ua wala au o lato atua ese o le alii. O talia fo Israelu le nei uputu. I le nei mea. Ona lato le toe wala auina pe ta ua le suafa. Mone le atua Yahweh. I lato lolo favor, ma tatalo, ma tuspa ia. Awa ua lato fefe e whaanga le swafa o Yahweh. Te ua tupu se meleanga ya I lato. Ma ua lato whaapia e pa ia tere lava. Ona lato tu sia I lato tuspa ia o le ngole atu e whaapia. O le tusi whaapeto na la tuspa ia. O tusi le ngā ai misire o di. So tana whaapea God. A wanga le G misire o ai kunga le di. Pe ngā whali upu le Lord. O kusinga le la ai misire o ma le arma di. Ko se o lato fefe whaanga le ngole atu, o lato whaanga le whaapeto na la tuspa ia. O te reilo pe whawhena lato whaitau la tuspa ia. Pe a whailu ato le title ia God and Lord. O lea la, o lato whaaleanga ina le swafa o tato tua Yahweh, o lato so lia le tu la fono no na tolu. E mana o lea tu Yahweh, I ta'u lona suafa I lungo laulo whaiwa lana whanau. I lea tupulanga ma lea tupulanga e whaavavau awa o ia o leola o loo la pia lava. Bi ia Yahweh o te talo lea tu Yahweh I te tala o tō talinga ma mata whaaleanganga ina ia o tō talia le nei mea morning. O te iloa e foto whaalongo. A le whanau lea tua e loa le whanau le atua le leo o le taitai māmoe. Pena o whai atu le amatanga, e iei fo isi mea o whaali liu se I tutono le awhionga le atua. O tonga fitia Satani ina ia whase se to tele o whanau a le atua Yahweh. O le atua Yahweh e moni ma whaamani e le se pepelo I le tato atua Yahweh. Au tangata,
o whaalongo le pero satani, peo Eva, i le amatanga, ai le whaamauni i le atua. O le atua ia hawei, o ananafi ma le aso, e o fo i le whaavavau. E le liu lava o ia pe suia, wana o le tangata e suia, a o Yahweh e tu mau e whaavavau lava. Pala le tele o ngangana ese na whaali liu le tuspa ia, o lona suafa lava o Yahweh e tu mau pea e whaavavau, e le se unga, e le suia, po le tuspa i Samoa e whaali liu nga mea uma, ai tu mau pea o le ngō o le tatou tua, Yahweh, a toa mai ngō i stangata o ta ua na fionga le tua. Ai whai tau se tusi, i se tala mai se atunu, a ua whaaliluinga i le ingilisi. E tu mau pea lava lato ngoa, pe o le tustale o le tustale maoli, ia maui, o le ngō maoli, e le whaaliunga lan suafa i le ingilisi, po se isinga ngana, e alua ia maui. Pena fu taita, a wheo te malanga i Japani, a lo ngoa o talalei. E le whaaliunga lo i ngoa talalei i le ngangana Japani. A wa a whai e whaaliunga, lo na winga lato te whiwa la au mai taita. A lea te whai pie, ona e le o sa o ngoa, o tine masani le ngoa lo lato wala au mai ya. Na whai ngoa au e lo ta maa, pe na tusi lo pe whanau. E wha pena fo ia Yahweh. O ia nafi le aso e whaavau e le suia lan suafa, e tu mau lava. Yahweh, pe whali lutus pa i le ngang wha kuliki, wha Samoa, o Bangi, o wha Senga, e wha liu mai si upu wha matalanga le fionga le tu. Ai tu mau pēr suafa o le atua tatu tamaa, ia ma suafa o tangata. So atono o le winga nga o le ola pe lava o le whaaliunga nga wha e peru o Yahweh o lana suafa moni lava na e pa ie i lana suafa pe a whaanga lana suafa le na i Tatalo ta o tie le mamalo lana suafa ma ese le mamana lana suafa pe e whaanga ina le suafa moni pa ie le o le atua Yahweh i lo Tatalo le oa i lo le suafa e te wala awa i lo ta maa ma lo atua awa a tatu wala au le atua ia. E le lo poa le atua le tatu wala au te wai. Te le lava le nisi atua ese. Ai taun tatu wala au tatu atua. Awa e tasi lava le atua. O le tatu whaitau i le tusi le māteo ta upu mua. O le whai puruse fuse o lusu matasi. O le tatu whaitau wai. A o mai natu o ia i nāmia. Whaauta, whaali mai a te ea le angelua le ali, i le miti, o whaapea mai. Iosefai, le atali o tāvita, au e te whewhi, ina au mai a te oe o Maria la wāwaha, a wā o lana tō mai le anganga pa ia lea. E whanau mai e ia le tamatane, e te whaingofo i a te ia o Yesu, a wai whaola e ia lana nuu, ai a lato wanga sala. Amen. O taa mai whai upulea o Yosef e sau i leina o tupu a tāvita o le Peru, o Mālia foi o le Peru foi. Ma o le a whanau mai le pepe tamatane e whai ngoi a Yesu. A wai whaaleina e ia lana nu ai a lato wanga sala. Lana winga o lona i ngoi Yesu e winga whaolatanga. E tatau ona iai le winga whaolatanga i le swafa o Yesu a wā o ia o le a whaola tangata mai a lato ang sala. O le a tatu whaitau i le Ioani mta au mōmua se o le lima o le au whaitawina. Sai le matanga le upu, sai le atu le upu, o le atua fo le upu, o ia lava sai le atua le matanga. Na ia whai mea umalava, e le fo se mea tasi na whai e le i whai e ia. Sa ia te ile ola,
o le olo fo il malamlama le o tangata. Ua pupula mai fo le malamlama il pōliuli. Ai le iman malo i ai le pōliuli. Amen. Praise ya. Alo fai mai le fai upu le nei. O le upu se le mtanga. Sa le ai masimea e tasi. Na fai le atua. E au noma le upu. O le upu le malamlama le o tangata. O le au fai tau fai upu sumalfaa ili mta upulava le yoane ta upu mua. O lia tino tangata le upu. Sa mau fo o ia mai le tatou. Na mātou mata ilona mamalu. O le mamalu lava leo le alo to tasi. O le tama. O tumu o ia i le alofa tuno ma le wha mau. Amen. Ua whai mai le upu ua liu tino tangata. Sa iei le amatanga o le atali lea o le atua Yahweh ua tasi lava la ua. O le au whaitau Ioane tau sumafitu whaipu sumatasi. Whaapea. O te le iai pea i laulangi. Au lato e i le laulangi lava i lato. O te alu watu fo i ate oe le tamapa i ai. I e tausi ia i lato i lau suafa. O e na e fua e mai ate au. Ina i e tasi o lato whaape o i tā ua. I le tuspa i wha Samoa e le i wha liu sao o le winga le upu le atua. Uza i le tuspa i ingilisi ma le yutai whai mai. Guard them by the power of your name, the name which you have given to me, so that they may be one just as we are. A le wha pia ma le wha liu wha Samoa mai i e tausi e la tau i lo suafa. O e na e fwa e mai a tiao. Ina ia tasi la tau wha pe o tā ua. A o tau pai tusi atu le whaswhai upu le lunga le pō i e mauna mai. Ai tau whai tau iei. Me i e tausi ia i lato i lo suafa o e na e fua e mai ateau ina i e tasi i lato whaapeo tā ua. So lo Tatalo Yesu i lanta mai Yahweh. Ma mai i e tausi ia i lato i lana suafa. O e na e fua e mai ateau ina i e tasi i lato. So mai o e na e fua e mai ateau. Tu se le fa mai fa e pule fa mai o na apostolo le na mai le atua i a te ia. Ina ia tasi lato pe o ia mananta mā. Nenga lea. Le fa mai o e na e fua e mai a tia. Ana e fa mai le tusi inbisi mai utaia. Mai stuspa i tele. Mai aru susu iai. Fa mai o le suafa. O le atua, nena fua e mai ia Yesu. A le fa mai i o e, kuza le whatau mai, le whatau i le apostolo. O e na i fua e mai a te ia. Tu sa e se se, na e se se le o e le tana o e. O le tu sa ma le fa mai fo e le fionga le tu l'ingilisi. Fa mai e le power i le swafa le tu. Pea no fai tau tu fa ingilisi. May guard them by the power of your name, the name which you have given to me. Now, if I may use the ngole mamano oile na may mo tait moa. Ina ia tasiele apostol pe o la ua manantama. Salumina le fai upu. Tu sa olo fa mele tusi ingilisima yute the power of your name. Yo le te vai le tusi. Pa i Samoa, e lei se mana o lo tusia. Se tava pe i e tausi ia i lato i le mana o lo suafa. E le o i se mana o tusi tato tuspa i Samoa. Tusa le tau mai o le mana o suafa o Yahweh le tu e matau tia. Le na i fua i lo natali i pele lea. Ma o le mana o lo suafa lea.
na tausi lato. E taua tele le mana. Le ewa le tusia ton tatus pa i Samoa. So au tanu nei fa saole e fa saole fa Samoa fa tusia tus pa i balangi ingilisima ma tus pa ia yutea. Tano fa pe mai i e tausi lato. Ile mana ile mana. Ile mana. Ile mana o lo suafa. E se sela oe, me oe na e kauwa pe ole. Ole. Ole na e whae mai a tea. Ana salo na i ana e whape i e tausi e lato ile mana o lo suafa. Ole na e whae mai a tea. Na le suafa na whae mai a te ia. Ina i e tasi lato wha e o tā ua. Amen. So o sa tono le tana e whai upule. O le mana suafa Yahweh na whae mai i le suafa Natali. Ia tasi e la ua. O lo tau mai suafa Yahweh. E te tau o ne iei i le suafa o Natali o Yesu. Ua avea i la ua ia tasi. E winga foi. I le whaotanga. Okay, just be atu ni mea. Mea o tau tusi atu suafa le tuolen tatou whaitau. Sila tu suafa tatou tuole o Yahweh. Wala atan tusi atu le suafa na Natali le tusi pa ia. Tusi atu na suafa fa ingilisi le. Jesus. Nima fa Samoa. Yesu. Aiva aine le suafa Yahweh. Le fai kun tatu faitau lo ia le suafa le tunu i le mona Natali. Yesu. Aiva aine Yahweh. Male fa ingilisi leo. Ona fa liu fa kuriki. Eleni i Jesus. Ia mai Yesu. A whai o Jesus a ngai ngoa lena wha liu mai ele wha Samoa Yesu. E te taula na ele swafu i le tuole ia hawe tonu lana ngoa lea. A le te wa atu ele te tusa. Tilo ai se ia hawe te tonu le ngoa. Swafu leo Jesus. Po Yesu fo. Ele se Y-E, ele se Y-E, po se A, po se H-E. Ona le yuma le I ele fo se S i le ngoa o le atu ia hame. Ele tusa. It's a big difference. Ele se J como Yahweh. Ele se S. Ele fitoi. A whena swafa Yahweh i le ngō Jesus po Yesu. Ele se mea. O le la tatou su e atini. A le whaitau tula tusi Mateo mta mo whai bulusu matasi. O le a whaitau ina. E whanau mai e ire tamatane. E te whaingo fo i ate ia o Yesu. A wā e whaola e ia lona nu. Ai a lato angasala. Amen.
Pa mai whaingo o ia ia Yesu, po Jesus, ngisi. O le winga lo ne ngō o le whaolataga, pēna tātou whaitau iai, e whaola e ia lona nuu, me a lātou sala. E te tauna i le swafa mamano o Yahweh le ngō o na tali, awa e tasi i la ua. Pēna tātou whaitau le tusi ioane ta upsuma fitu whai pusuma tasi. O leo tātou wa ai e le eima se ngō Yahweh i le swafa o Jesus po Yesu. Ai whaitau i le winga o le ngō o Jesus i le dictionary, wana o le whamtalanga o le olanga na o la Yesu, maona mea sa ia whaia i le teimi sa iai oi i laulangi. Ai le eima se winga whaolotanga o iai. Ai sea, nei e le o le ngō moni le o le atali o le atu Yahweh. I e mana tu o le tuspa ia, na whaaliliwinga mai le wai tusi ale e peru. O le ngō Jesus e amata i le matai tusi J. Nona sipela. A swafa Yahweh, e le ima se J i lona swafa. E le ima se J. O le matai tusi le J. Wana o le 5 selau o na tupu o na tausanga. Ioe. A e vesi lava o i ate oe. A e mawhawhau iei. O lala le ngona whaingoi nei le atali o le atua. Lua awhi tausanga o mawai. Pea whaapea whaatu a mau mai nei le mta e tusi le che 5 tausanga taluai. E tu vesi le mawhawhau. Lale ngona whaingoi le atali o le atua. I le awhini maselau tausanga taluai. Ngā le whatu a mau mai le mta e tusi le o che. Po ua wha-a-ano le whaafionga le atua. Me po ua misinterpret le awhionga le atua. Ioi. Peitai, e le o tuspa i atua. O le mele o whai mai e le tusi lo Timotea mta abulua whai pasuma 5. E te taun tata sui sa iri i awane i whasise o e se tasi. Sa iri le atua malona ngangpa ia e soswani na i fuai mai. A wā o ia o le poto o le atua. Na te whailo mai a te oe le mea moni. I lo sa iri atu, mal wha mauni, mal pa ia. Amen. O te o tama whai whasise o tau. Alu oi sui, alu oi wa ai pe, mo ina o tala pe. Wina o 5 selama o tupu tau sanga o tai tusira o jay. E taulana tupu se siri. Wa pupu aso. O lea o tato iai, i aso vale. O lea wa whaanga o ele atu Yahweh. I ta watu ni mea moni, i le watunu Samoa. Wa lata le sau o le atali o le atua Yahweh. A unga lue malosi fo e satani ia, e whaponi sa le mawhawhau le whana o le atua. Wa laina o whaia ni ta upu mnia onga, ono la o lofa, i le watunu Samoa. Awa o te iloa. A tono le o nei, mata upu, i tono e ka le si o Samoa. A sile mai o le au tusi atu swafo o le atali o le atua.
Okay. Ngā tatou ai I le board lea. Pea na whea atu o le ngangana me amatanga o le beru. Yoshua. O le ngoa sao lea. O le atali o le atua Yahweh. Yoshua I le beru o Hebrew. O na whaaliliwinga lea o Eleni, but the Greeks. I le Jesus. I na whaaliliwinga Englisi I na umololo J. Suilo Jesus. Ia Samoa lo whaaliliwinga Yesu. Me kei ko kusa malwa inga I ko kusa le spelling o ngoa. Ai ko se singi ma le ngoa moni. Kuso Jesus na whaaliliwinga me le ngoa moni lea Yoshua. Tāng whiro kuriki whaaliliu le tusi whia ngai ngā whau I le eleni. Ina masui ma le swafa Yoshua. Ia Jesus. Ia ma le Englisi Jesus. Ma Samoa Yesu. A le ngomoni lawa na mata mai, na tupuna uma mai I le swafa Yoshua. E peru. Okay. Ia o lo tatalo I tō mānana I le swafa o Tatalo Fa'aolataga. Lea o Yoshua, nena se whaaliu mai ngoi kuriki Englisi o Samoa I ma ngana ese. Au tato tua, tato whaola, e whaavavau I le suia, mai anafi o rea so, e whaavavau e tū mau lava, la ua swafa I le suia, le tanga whaaliu se tasi. So Yesu ma Jesus na whaaliunga ma le ngana e leni, e na tupunga uma mai I le ngoa e beru lea o Yoshua. Okay? Hallelujah. O Yoshua le ngoa e beru o swafa moni lava leo le atali o le atua Yahweh. O Yoshua na whanau mai le beru o i o le tupu iutai. O Yoshua na whanau I le leina o tāwita e ie le swafa mamana alona tama Yahweh lona ngoa pe o na tātou whaitau wai. Okay, na tusi le swafa te mau le atua Yahweh. Ia ai vai nei I le swafa o le atua Yahweh. Ia Yahweh. O lo o ia te tonu foe I le ngoa na natali. Yoshua ai. Y-A-H me whatu whapupu ule le ngoa le atua Ya. Ono it's tonu le ngora na tali I Yoshua. E whapupu fo le Ya. Ma le wingo le ngo Yoshua. Ya le wingo le ngo o Yoshua is Ya saves. Ya saves o Fa'aola. Fa'aola. Ia ko se le whama ia. Le whama le whatau Yahweh. Se le whama ona tama se whia. E ala swafa Yoshua le whapetusi. Ale awala se tau le swafa Yoshua. Ia e le tani le tuota tu talo. E le whafonga mai le atua. Pea le awala atu I le swafa Yoshua. Wa o ia le ala le upumoni ma le ola. So Yah saves means Yahweh saves. O le winga le ngō o swafa Yoshua. O le winga le ngā Yoshua, Yahweh saves. Po Yah saves. O pupunga le ngō le atua. So Yah saves means o whaatanga. O le winga le ngā whaola. Ai le o Yesu ma Jesus e le se winga. O te talo I tō mānama. I le tāua le swafa o le atua Yahweh mana na tali I Yoshua. E tasi lava la ua. Amen. So, o le sao tonu lea le swafa o le natali I Yoshua. I ele mana I la ua swafa. Tau tien mana pe whaangala swafa I o te talo. I o talo sanga. So, it's time to talo no yei. You know, if you feel te le tu pe whaanga, pe whaamalu lona swafa.
Ia tau pia tatulalo favor lana swafa moni na tali. O le ngoa lava lea lea tu na tui na tu ia i le angelu lea Gabrielu e alu ta malia e wha ingoa le pepe ia Yaushua ai leo Jesus po Yesu. So mantua na wha liu lea fionga lea tu ai masile le whiangainga fo i le Eleni. Okay? Ia na tano King James wha liu le Ingirisi mangangana ese. Praise Yahushua. Ai whaitau i le tusi Ioane mta upu whawha e pulusu malu. Mai, tō te tapua e malei a ua mātu tapua e malei loa. A wā mai a iutaia le whaolataga. Tuso le whame o Yahushua o le iutaia. O ia o tātou whaolataga. Amen. Te ue whaapea o wao e leo se Israelu po si iutaia. Na tangata Israelu e whatatau ai ni suafa wha e beru. I e loa e tasi lava le atua. O le ngangana lava le o e beru na ia tala no ma mose to e tu siel i non ta mai lima o le tu la fonga se furu. Ai whai wa uma o na Italiana Yesu o Yahushua e oka mekia o na avea oe ma le Israelu whaaleanganga po le Utaia whaaleanganga. Ai whaitau i le Roma ta apulua wha e pulusuma lewa. O lo whai mai o le Utaia moni o le u peritomina na loto whaaleanganga. I le taleina o Yahushua. Ma lana au onga. Ma le taliaina o lona suafa moni o Yahushua. Ai whaitau fo i le Roma nam ta apuiva wha e puvalu. O lo whai mai o le whanau ale tino. E le o whanau o Yahavei la tō. A o le whanau o i le upu o fola e ta ua i la tō. O le whanau le atua Yahave. O lea u whaelo atu le ngō moni o tātou whaolo Yahushua ai le o Yesu Jesus. A wana whaale liu e whiangainga fōle e leni pēr no whai atu ai. Ma ua lātou whaaliwinga fōi ma le ngō o Yahushua i le e leni. O isi whanonga o Israelu e le o tari tonu lātou o Yahushua le Mesia. Pe o tō sili tala o le au fariseo le na fasioti Yahushua. O lo lātou whaatatari pēr i lātou Mesia e o mei le teimine. Ai vi ia Yahushua, wa iai fo enisi Israelu, wa talia Yahushua, wa vea ma lātou li mwhahola e ngoa e Messianic Jews. Ai peitai, o lo la vea pēr lātou le whaamai leo Israelu, e le ta ua le swafo lo tātou atua Yahweh. A ua lātou valaau i le title, Adonai, po Elohim, i le whaeperu e winga o le atua. Ua lātou sui e fo le swafo o Yahushua, i le Yeshua, ono lātou le manao, e a whaina le loto se tasi o Israel. Tusa ua lātou whaaliu le ngoi Yahushua. Lātou valaau ia Yeshua whaspena le elo tu e eva isle a eva etu fo ikmi ai. E le o iai le swafo le atua i le swafa le o Yeshua a le o iai. Ia le o ie i le fitau. Ai uman tatou whaitau i le tusu pa ia e te tau ona iai le swafo le atua Yahavei i le ngola na tali i Yahushua. Ua lātou whaeleo ngai na fo i swafo le tātou tamā o le atua Yahavei ma le tātou whaola. E le tatau, e sā lava na tātou suia le awhionga le atua, ai sire na sā o na tātou suia ma we ese le swafo mamalu o le atua Yahavei ma lantali i Yahushua ma le awhionga le atua. A wala tuspa ia, e le o tusi e fo i le swafo moni o Yahushua. Ana le ngoa Jesus ma Yesu. E o tusi e fo le swafa moni pa ia o le atu Yahweh. Ai wana
atua e sere o tu ili tu spa ia mare ngō sātani. Ia tātou me tau ia hawe awale amtanga le poto. O ia hawe o ia o le atua pāleni le alofa i e tau sila na upumoni. A tua foi o le atua o to sa i e o le ustai. Ai mawhawhau swafele o Jesus. O whaanga tero tangata pe o se upupulau vale. O le eima se whaamamalu i le ngoa Jesus. Ona ele o le ngoa moni lea o tato whaola Yahushua. A o Yahushua, o lo pa ia pea toi mamalu toi whaawina teimi nei. O nau i lātou o i lona na swafa. O lātou whaamamaluina lona swafa Yahushua. Ma tau sisi ni mea moni. Amen. E tāua lo whaalongo ni mea moni. O lea o te tamu whai a o watu. Le tāua lo i loa le swafa moni o tātou tua Yahweh. Ma lona ta lii o le tātou whaola Yahushua. O le au whai tau tu sina whai upuile ma le tusi salamu. Lona ta upu iwi ma le tasi. Whai upu susu ma le wha. O le au whai tau ina. Ona ua nau mai o ia ia tau. O le melea o te whaolei nei o ia. O te whaamamalu ia tia. Ona ua i loa e ia lau i ngoa. Amen. Praise ya. A whai te nau le tūmana na upumoni. Na te whaolei na oe. Ona ua i loa na ngoa. Ia tua ia Havei ma Yahushua. Ua le ngoa ngale winga ngale mo Yahushua whaolei na. Ai whai tau whi mariko. Ma tāpusu ma tolu whai pulima ma leono ma lusu ma tasi lusu ma tolu. Ana o tau whai tau watu. Rin tangati lo intus pa ia. O le o whai tau ina le tusi ma lekom tāpusu ma tolu. Lon whai pulima ma leono. Iona si ilo le la o whai tau ili whai pulusu ma tasi se o lusu ma tolu. O le o whai tau ina. O na tali atu leo Yesu ia te ilato. Ye oto ni whaasina oto e se tasi. A wai to tele o mai ilo o nei ngoa. Ma whapeane. O wau o ia. La to te whaasina fo i tangate to tele. Whai pulusu matasi o lufu matolu. A whai fo e whai ani se tasi ati oto. I ia ona po. Whaauta. O i nere ke riso. I whaapea whaauta. O i la. Awa ni whalongo iai. A wai te tū mai ke riso pepelo, ma perfeta pepelo, ma lato whai longa, ma vāvenga, ina ia whaasesea e ua whiwhiria lava, pe a whai ma whai ai. Ia o tō, whaauta, ua omwa i tauwina atu ia te o tō, ia mea uma. Amen. Tuzara o tau mai Yahushua whai loia na apostole mea la tutupu mai teimi nei. O whai mai e tere kewiso pepelo o mai. E ie foi leisi kewiso pepelo. Le o tau mule to tere o tangata pai. Te ripena o whaelonga o le news. Ma ua ia whaatoni lato e whaelonga lato i le numero ono. Te efu taita. O i tā lofu to tere o se ona o le lava o le lato su masa ili le awhionga le tua. I le anapongi ma le tatalo, i ma le wha moi le angangpa ia o le tatou fisoswani. O leo wha atonu atunu ne Yesu, le tangata leo wha me o Yesu. Wha atonu ni tangata wha ilonga latu le ngume leo nono. A le tatou whaitau le tusi wha alinga. O le ngumera ngā o Satan. A tonu le mana tangata le whaitau tusi la whionga le tūnamea. O leo te whiwha amalo si atu. To anga sa I lava oi le whionga le tua. Sue ma ie mafuta le atu Yahweh. Ia ushuma le ngangpa ia. Ia oni whasese o se tasi. A wai tu lava oi to tasi I lumo le atua I le aso whamsinonga. Ai whaalonga I se whailango. Ai le whetau le upuna fulfulaina mai ma le whionga le atua. Alu sa ili, alu sue, ma whailo atu le sese o le nā o lao ngatu. Ina ia lofo I ia lona sese, ia awani I sese I le to o telo mā moe.
ai le fia whaali o se fia poto. I tātou whawhanga mā moe, wha mei au shua, ai lofa ia te i whawhanga o na mā moe. Wa tātou sā moe whapea foi, i o ai au te al whātong whewhi au. E mālai tangata pēr walu whātong whewhi au. Se le la onga mena, o le whewhi au le si o tua. He's not God. Au le tua le tauna I whewhi iai. Ai loa se me sefa le tonu o whai launga, po wai po se whai aonga. You know, ai loa le se seli mene se alu e su im sa I le tu be saulo la ngona le ngangpa I le whai atu te oi. Io ne alu wha sao me tauna wha sao me se. O tangata moni nā I lo wha le atua. Ai whai na tiri fiano no wha pete we mālai. I le mālai se tangata se whiwhi au pa whai o nei se sere whiwhi au. Wha tonu. Mea nei whamei au shoi a iahawi tātou. Aua le tātou wha whiwhi tangata. Aua I tātou whiwhi tangata. Ai e tātou whiwhi le atua. Whiwhi le atua. E matau le atua. Nei te whai se mele lei. Nei te anu whai loa tu whiwhi. Ili whapele al wha amal whiwhi au lumu tangata o tele. Ai te whai I ni mea te whitano na. I na oana o lua tala no bottom whai loa lana se selo upu me whamei. Mama. I leo sao le whamei lea whianga le tu whaapea ma whaapea. E a tonu a wha o io se whiwhi au le atua. Whaalongo. Ma wha maulalo. Mea tu wha tu ese I le malu kalesia o nare tau mo Salamomoni. Because it's a tau on a Salamom wha I loa tu tangata. Lana se ona la wo umana whaalonga māmoe, lafu māmoe le upu na ia fofolaina. Ia awani se māmoe. So o tau o tele le upu le iau shina whaia Petero. Whawhanga o māmoe. Mei whawhanga I ola, whawhanga I tupu. E le whamei whawhanga I oti. E le mana onga na o le atua tatu whasioti māmoe o le atua. Ai e whaola. E le mwhestangata whamaulunga on ta lili upu moni ma le mea moni le atu ia hawei. A le whamaulalo lava ma sailinga. A whai o oio le atali ipo le afine o le atu. E ta tau on e tali na swafa moni ma swafa mamane pa ia. O Yahweh mo na tali I Yahushua. Le ena whailo atu. So, le o Yeshua le swafa o le atali le atua. O Yahushua. Ne ia I le swafa le atua. O te whaasau ne. Okay. O la mafuanga o le a o toi fi whaonga le swafa Yesu ma Jesus pe a whai lea wa o iloa le mea moni. A whai na te fi whaonga pe le swafa Yesu po Jesus. I le se me o iai. A wā o lo iai pe le mamalu le tu I le na swafa. Ai ona o leo tatu iai I le teimi o le a umalalang tuai. E tā ua lo loa I le swafa moni o Yahushua. A wā o le asau le tali o Satani. O le ane tike riso. I le swafa lava lea o Jesus. Lea wa I lo umalalangi atoa. O le plan lava lea o Satani mai le amtanga. O I whaanga I le vaenga lea. Sa whaaliwinga se le swafa o Yahushua. Ai tu le ngo Jesus. E whasese le laulangi. E le ma se winga. Fa'aolataga I le nā swafa o Jesus. Po Yesu. Pea ona tātou whaitau I le mārekum tau sumatou whaipulima ma leona. Wana o le tō tele le to ang whaitau tuspaia. E whaaseina. A wā a whai wa I loa le whionga le atua. E le pai vai o Yahushua I le ilo le ni laulangi ang sala. Se ilona wa tūla na whiri se oli. A saula se tangata whaapea mai o io Yesu, po io Jesus. E te loa pe pelo, a wā ele I mawai atu le nei lam tuai. Mai a whio mai Yahushua, e loa uma tangata la laulangi atoa,
ili taulana fai me sita ngati e lawa ilu moe atu e lunga le ia. O le wha amai moenga leo satani me le mtanga. A o lea tu ia hawai o na iloa mea uma wa ia wha ilo atu ilona perfecta moni le mea o le atu tupu. O ia awina mailona perfecta Elisabeth Elijah mo le nei pai teini. O ia o le peremoni le toto e tau mai le wha o le atu ia hawai. O ia le mutu o le atu ia hawai mo le nei teini. Ma o leo lo alanga leo tele. Sala mo nei au te toenga sala. Wa lata no o mai Yoshua. Wa lata mai le aso to sao le atu ia hawai. Mo i lato wa le stai. Mai wa le sala mo mai lato ang sala. Ma ua wina o ia e wha apotapoto le whanau a le atu ia hawai. Pa e whaitau i le tusi malaki. Tau pu whawha e pu lima. Ma le tusi a mosa mta upu tolu wha e pu fitu. Wa na le whanau le atu moni. Ua iaita linga. Whaaleangang ma mata whaaleangang. E mawhaim talia ne whiau. E tau ne whiau o me ai a ano whaaleanganga. A whaina te mana o pia inu pere swasusu. Ia. Wha ngā pēla o i swafa Yesu. O le tuspa ia. O ta uai o perfecto le atu ia hawai. Na ia au wina tu si uma Valoaga. Na feta lai atu ai le atua mo tātou. Ina ia tātou ta lia lona whiau. Be o Mose, Eremia, Eskielu, Elia, Miriama, Tepora, Tangelu. Tele lava perfecta le atua ma apostolo ta ua le fionga le atua. E iei fu ima fafine. O te whaafitai le atu ia hawai molona perfecta. O ia awina mai mo le nei whengata o tātou o iai. E le toi umi o na o se mānawa. O na o mai lera to saa le atua. O mala pēn tu si le tusi whaalinga. E se lau nu se full Valoaga o tau tala mai ia hawai ilon perfecta. O tele Valoaga o tau nu. O le tele Valoaga mo le aso pupu o ngati tele o le ao o mai. The great tribulation. Whaamon mole awa te whaasino lima ai adu e sa ili e te iloa le mea moni. Whaamon mole adu whaitau Valoaga nei i mata website. O tele foi Valoaga lo umon whaali wha Samoa. E te iloa le perfecta moni ona fua. Wa mei ia hawai a tau nu le sawa o le ana te kiriso. Na te leto ta lia se tatalo il swafa o Jesus po Yesu. Awa o lea o le afa angai e le ane te keriso. A e vala au le ngoa o Yesu po Jesus. O le a fio mai le ane te keriso yatu oe. Ma wha peatu. Wa o le nei. Pe wha fea ona ta lia le tu ya hawai tato tatalo i le swafa le o Yesu po Jesus. O leo le awhaanga e le ane te kiriso. E leo se swafa moni lava lea o na tali. O whai mai lea tua, i le teimi sa le ane te kiriso whaanga le swafa leo o Yesu po Jesus. E le to yese mamalu le swafa le ngā. E le to tali se tatalo. O le mafuanga leo whaini a onga, mo tato nu Samoa, i e malam lamal, whiau le tūlo tau, o lo tamu whaifa i lo mai a tātou. O le mele i e tatoni mea moni ni o te whai atu ai. Ta lia swafa moni Yoshua. Awa e ele mana e swafa leo Yoshua. Wha masani lolo favor ta o le swafa moni Yoshua. I ma le atu ia hawai. Awa o le maftanga le mana o le atu ma Yoshua. O lo maftanga ma lo wali faola. Ai le o se religion. Tuso le tau whaaleanganga lea wa malo si te lava. Al whai tau e whesum ta apoeono. Wa sau satan tau mawhai e whaseina le to tele whanau lea tua. Yahweh. Wa lata le aso na nai unga. Hallelujah. Praise Yahweh. A whai wa efsiri. Be wha whiota ngati e wa lewa na whioti. Ai sa latu tau le swafo Yesu ma Jesus. Ma wa latu tali e whautanga le swafa leo Yesu ma Jesus. O le alofa muti valo le atu Yahweh.
ua vaai mai i le toʻatele, ua valaaulo na talii i le goa lea o Iesu po Jesus, ma ua ia i loa o le togafitiliaga lava lea o Satani. O le mea lea o faataga pea le atua, le suafa lava le Iesu, ia mantua, o loo iai pea le whaunga o le atu ia hawai i le lava suapa, Iesu ma Jesus. Ma o loo whaafunga pea le atu ia hawai i tatalo, e ala suafa lava lea Iesu ma Jesus, mo le nei teimi. Ai peitai, a o loo i le teimi o pupu ngā tele, the great tribulation. Ona sao lea le antigiriso, i le lingoa lava lea Jesus. Ona le toi iei loa lea se whaunga i le lava suafa, Jesus po Iesu. E le toi talia fo e le atu ia hawe se tatalo i le nā suafa o Jesus po Iesu. A wā, o le a whaonga i le ana tikiriso, le nā ingo Jesus po Iesu i le teimi o pupu ngā tele, the great tribulation. O le a leo mana o le atu ia hawe e a mata o nā awa o atu i tangata. Le suafa moni, malipa ia o Yahushua le tali o Yahweh, ia masani e tātou lalo feiva, au le io le teimi pupu ngā tele. E se le alofo le atua, wa ia whaelo atu i lona perfeta, le mea moni e a oa o lana whanau i le sa, o le whaitalinga i nā whaalongo maia. Whaamoni mole awal whaama a ano loto, a ia whaalongo ma le loto maulalo matalinga whaalianganga, te iwa e whaapea mai, o tile iai le pupu ngā tele, e si tia lava taita. Nā o mai le atu ia hawai, i awane i tātou fia maolunga, ma manatu o te alu sitianga, ai te talo i e sao, ma ave oe o se a vā po se whale tua o Yahushua. Wa na o le a vā o Yahushua e si tia, ar to tele o le a whioti i le pupuanga tele. O i mātou uma lo ola whapa i aina, ma whaatatali to e whio mai le whaato a whai a vā, o le tatalo pēr teimi uma lava i a vea mātou se a vā po se whale tua o Yahushua. Ai awani tatu wha maulunga whea pēre lau si tia, tele o tono loko sae, tele wha mei whai si lunga lau lima pa whai e te alu i langi, e na vare oka le tele o lima tangatu, si lunga lima, a leo langa leo lai tātou. A whea lo e ola i se o langa le ato tua, luma le atua, ma lo e whai pele angasala, po le pepelo, po le ngaoi i lo whai whengalwenga, whai tala, po e wha atuputala, lo whieloa, mimita, wha maulunga, ai te paa, po ingo pia na nā, ta tā whaili, whai tine, ami walea, moe solo, whievi ia, po oe se tama, o lo whai tautalinga, o tāni o pea, whai nifo aulo, wha o le pepe, a wā mea lofa tā ole o le atuna tūtonu manawal whawhine, po e tau soto maina, tama nofu mal tama, wha pena fu le tene, whai taanga, i e loa, e tile alu si tianga. Wa nao i lātou wa tausi le tū la fon se furu Yahweh, tausi sa patimoni, le as whareile, i le as tōnai, i le ngoto le la, maona supa ia, whaile a miutonu, ola whapaiaina, ma tā lai le tala lei atoa. Wana mau lea la wawanoa i sitianga. Awa u whai meilan upa ia. E le se pona po se manu numi e sau le malo le atu Yahweh. Awa o le malo le langi e pa ia. E le ima se anga sala tasi. E le ma whaina o e se anga sala. Sinta ma anga sala o le anga sala. E le ma whaina o le langi le atua. E le ma whaina o le malo le atua. A e fie loma malam la matini. Alu e asisi mato video na wa lunga YouTube. O lo ia le a onga i le a sa patimoni. Ma supa ia. Ia maisia onga tau o mole ne teimi whengata. O le a o mai. E te le maua ne a onga i se isi loto sa po la sufitu. A whai e whaolaina a nei te whai mea ngā i tuolo to olua. E te le si tia. A whai e whaolaina ai le o whaolaina lo langa. Po lo savali.
e te le ala fo sitia. A whaapea ue whaaleina ma whai pea sina pelo e te le ala fo sitia. Ala o whai tauna sina whai upulea whata otum ta upuono whai pusuma no se usuma le iwa. O mene ono wa ino sia lea li o lana fitu foi o matua ino sia lawa ia. O mata whaasia sia o le laulau whewa pepelo ma lima e sa saa le toto o le sala. O le loto e manatu natu i tomo fiti leanga. O vai e te le vavave o na tau fetuli i le leanga. O le moli mo pepelo na te tau tala i me pepelo ma le nā te whaatupu ma senga i uso. A whai e whaapea o leo e whaaleina ma ue tautono e si ti umatangata wo i le lotu. Ai leo whaile a mio tono pe o le whaapeina. E le sau o e si tianga. Hoa le whai mai le whionga le atua e te tau o na tatou pa ia a wā e pa ia lava o ia. E leo le whaalapo tupatonga e si tia. A lo maftanga ma lo tu ia hawei. Ma lo na tali i au shua ma le ngang pa ia. O na o e wā mi tonu ma whapaina. O le tu e whaise anga sala. Tau si tu la fono le tu ia hawei. Na tu si e lona lava tama i lima. Tau si la so sa pati monia le tu ia hawei. O le na malolo e le tua. Tau si e naso pa i umalo tu sia. I le tu si le vtikum ta lus matolu. Ma i e whaasiri le tu ia hawei. Ma iaushua i mea uma i lo lofa i o fo i le vā o lo ainga. Le vā o oe ma lo to o lua. I whaasiri e le alofa i iaushua i le vā o oe ma lo to o lua. I le vā o oe ma lo whanau. I e whaango mo le atua. Ai leo le tupe. Ma o le nei laulangi o mea pala o mea le laulangi. Ai whaanga le tupe e tā la i le fionga le atua. Ma ngalue ma wha amami i aso taitasi pe o le aso muli se ia fio mai to a whai a wā. E abe lana a wā po whare tua o lo nofo sao ni uni ma lona la mepa o tele suau o lo ofu le a mio tonu whai tau le tusi e wha alinga tau tolu whai puwha ma whai puse furu. E si tia lana a wā po lan whare tua e whitaui ma le whaatu a whai a wā i ne ea. Amen. O le wha moe moenga lea tauna iai le whanau uma lea tua. I e nofo sao ni uni tā pena pena. A wā wa latana sau iaushua. O le la sau iaushua. A i e loa pe wha pe whina tā pena pena me sao ni uni. O le hale winga la mepa lea le tumu suau. I adu su tele a onga le lunga matu website pa fi mana matini. A whai umana e whaaleina a o whai pēr leanga sala. I nā sala mō ia whaamamole ma toi fo i mai a Yaushua. Sala mō moni aone i toi whai leanga sala. A wā o ele si itie e nofo maina to sa o le atua Yahweh. O le a o mai le pupu ngā te tele. The Great Tribulation. E le o whaapea te uto whaapea na umara tu tipira uro o sao o ka miki i langa. O i loro o sira le atua i loma fofanga ma mena i lo loto. O le mena i loma fofau i le wala ni o le atua. So te ue whaapea ia mai perang sale mao ki piro te tari te whea tuti oe. E o ten Great Tribulation, yeah. Te ue le tipira uru e ave le makau o le manwhi ai. O le mele awane i tatu wha ono tatu atua. Don't test our God. He sees everything. He lo ma le atua, lo manatu, lo ma fofawa. Me tatu loto. I tauna i fefi mai matau le atua ma le ngatete. O le au ona na tauna i ona le atua. A whai te fia mana mati. Ma o fia ailo wanganga i mea ai whaale anganga. Ma le fia inu le vai o leola. Alu matu ministry website.
www.amightywind.com po le www.almightywind.com. O le tele yo me ai whaleanganga e ngā molo nganga mo le niteimi. Mai alu e ao atu I lo kalesia. Pe a whai o yati o le alofa o le atua I mā moe. Awa e te le mau mea ai whaleanga whaapene I te tonu o lo kalesia. Whaamon mo le whawhanga le mā moe o upu I Aushua. Awa alo whai mei le upu I Aushua mā temta upu lusuma le balu. Whai upu suma le balu se luse furu o whaitawina. Ana maniwane lea o Yaushua o whetalai atu ia te ilato. O tuine mai ia te o le pule umalama o le langi, manala langi. O le nei, ia o tau atu e whai no umalama maso. A baptiso atu ia te ilato I le swafo le tama ma le atali, ma le anganga pa ia. Amen. Whai mai, I tatu e whai no uma maso. Amen. E leo se tala inga I o tō mai tangata. A I tō salamo I e matoi fo I a Yaushua. Ma sao niuni mo toi fio mai o le mesia I Yaushua. E le se me whengtai le atua. Pe atu atua I lo loto ma nau nau. I e saulo o nganga. I e ma nganga o lo ainga atua ma le tō tele. O le nei lau langi o le ama vai atu. A le langi ma seoli e whawa wau lava. A o hao lo kalesia, I mau wō po o lau ainga I le mea moni. O le aso pa ia o le atua, na I tu ese mo lona whanau o le asa pati pa ia moni. O le aso whareile, o le ngoto le la, I le asto o nai, o le ngoto le la. Alwhai tau le tusi ke nese mta upulua wha ipu mōmose o le tolu. Ala whai tau tu ke nese mta upulua wha ipu mōmose o le tolu. O whaapea. O umalawa na whaia le langi ma lau langi a tō foe ma mea uma o iai. O wha umalea tū le aso fitu lana ngaluenga. Na whaia ia o na maru o loa le o ia I le aso fitu I lana ngaluenga uma na whaia ia. O na wha manuia atu lea le atu le aso fitu ma na wha sainai. A wana maru o loa o ia I lana ngaluenga umalawa na whaia le atu. Mana saunia. Tuso ni tatu whai tau ki nese. E ono asu na whai le atua le langi. O tasi loto, whali, mano so aso sa, so fua, so lua, so lulu, so tofis whalele. Ana malo lolo le atua le aso fitu. Le aso toa nai. E wha pefea na tato ta ua le aso sa, o le aso sa pati o le atua. A o le aso mua lava le pe ai whai tau li kinese, ta mua. Na I tu ese li malam lama malpori uli. A whai o le atato malo lola le aso mua la sa. A le li malo lola le atu le sanga lue pe le atu le aso na. E man pa e me whafo iei. O le aso mua, na tu ese le atu le malam lama malpori. A e malo lola wha mea o le aso sa, o le aso apati. E le whetau e ngai, e whawhena malo lo, lai le I. O lai le I whai I si aso, me le I whai I si mea lalau, I le o whai la au, le o whai le la man masina, I le I whai tangata, I le I whai atam. Alo au malo lo, tātou la susa. O le whato a matanga ngalu, whai le tulinga, le ngaluenga le whai ngalu, le lau langi. I le whetau. Pa e mawhawhau I e. Ai ono aso na inga lue ai, na whai ele la langi, na mai ele na ngaluenga o na malo lo leo le tu, le sto na I la so fitu. E tau tele a wā, o le tu na mua, na tausi ma malo lo le sa pati. E special tele mena tau lava. Ia tātou nan whana, te tau tatu wha malu le aso le sa malo lo, le tu malana ngaluenga, na ia fo e whaatonu me tātou, I tātou tausi per sa pati. A wā o ia o le atua, so e fua, o ana nafi le aso e whaavao e le suia fo lentu la fono, e le suia fo lana upu, e tū mau e whaavao lava. Al tangata,
O tangata le o sui e te le mea le fionga le tu sui le upu le tu whaapopu to to ese. Ai le fina ngau le tua. O le whanau le tua, e usta i le tua. E usta i lana upu. Tu so pe pe lava le lunga le tua. O la ilo le tua le aso na i whapa ia. Tu i whamanuia mwhamalu. Le aso fitu la sapati. A mosa ba noa al whaitau le tusile e sotum ta suma le ono. Pa i pusuma tosi furu a ton. Na la e ta upuna. A o lea o le au tama whaitau tu. Le tusi e sotum ta suma le ono. Pa i pulusuma fitu se o le tosi furu. Na whaitau ina. Ano o lea i le aso fitu. O ane ai nis tangata lato te whaaputu. Ai le i maua se mea e lato. Ona whitalai mai leo ia hawei ia mose. Totile mawhai se ia fia ona tausi ia upola inga ma o tu la fono. Whauta ea, o tuina mai e ia hawei le sapati ia te oto. O le mea lea wo ia fuaina mai ai le aso ono o le mea e ai mo aso e lua. Ina ia oto na nofo o ta e tasi, i le mea nofo ai. Aua le alu i fafu, se tangata i le mea e nofo ai i le aso fitu. Ona malo lo leo le nu i le aso fitu. Amen. Aiva ai fai upule alu sumariva. O lo tau manino mai, mo aso e lua e fape mai. O le mea lea wa i fuaina mai ai i le aso ono. O le mea e ai, mo aso e lua. Is it from le aso ono? Le aso ono la le olas whareile, E ti vai tentana iai. Olas whareile na sono. Lo whatu mosi i whananga i Israel. O mea leo o whae mai le tu i le aso ono. Mea ai o aso e lua. E mawhau aso lua. Sa ewa ei. Pe ona whatu sapati. E a mata atu ni. Las valele le noto le la. Se o le asto nai. I le ngoto le la. Tu se tasi. O le kālenga le tua. E tasi lava le aso lea. O le asfalele le ngoto le la. Se o le asto nai le ngoto le la. E tasi lava le aso. Ngoto le la. Le ngoto le la. One day. And if I pusa e vai kālenga. Tu se lua aso. Asfalele ma le asto nai. Ai le kālenga le tu. Le ngoto la, e tasi le aso. Mere na whaeto e mosi, i whananga i salain. Na fuae mei le atua me ai i le aso ono, mo aso e lua. Amen. A ewa ai le aso sa. Le aso sa. Ia, e tasi a lava le aso e le luongi aso. Kusa le aso sa le o eto tangata te mini. O le tae au e o le po. Kasi a le aso. I le luongi aso. E le alfa pila sa se o le ngoto la le sono fua. So, i le te loa. I wha maundia le awhionga le tu. O le sapati lava lea. Na sino wha amanama. Like, titi le tu natu. Ai alu asisi video lea o le awhai atu. E tusa la onga sapati moni. Na sino tama i wha alu atu le mo tato atu nu. Tele tangata whana ia ele o le aso. Ale tau le fionga le tua o iau sua, o iau le liu sapati. Ele i whai tato mo sapati. Na whai le tu sapati mo tato. Sai tau na stai, o ai tatu whaalonga. Tatu whaalonga le tua, pe tatu whaalonga i tangata. So o le kālenga le tua, ia hawai, e fufu le laman masina. O aso taitasi e fufu le ngoto le la, So se aso le vai aso e amata ngoto la i ngoto la. Al masina e fufua i le vai atu. I le malam lamu mua mua le masina. Fo. Ia na amata lo le masina. Na whaatono ia haweana perfecta. Tu si lalo me uma. E a oa o atu el whanau le atua. Al telo tata o wha mua mua i whaifi au. E a oa o mai tato i le upo le atua. A se se al whaifi au. E se se fwoi mo tato sawalinga.
A le lava le sa ilinga o whewhiau. Po le whaia onga. I o wha le tonu fo i tātou o lana. E sa ili lava le tangata mo lana lava whaarutanga. I le su e lava i le awhionga le atua. I le tuli vai ma le ana pongi. Pena o whai atu. E tu lava oi luma o le atua. I le aso whamsinonga. E le saulo whewhiau e awe oi sitianga. E le tūlo o tō ulua mo oi. Po o lau whānau mo oi. Pe tu fo lo whewhiau mo oi. E tu lava oi i luma le atua. O oi lava ma lau sa ilinga. Ma le wha maoni. Ina ia e sau i le manuia. Amen. Le mana onga lava le nao mātou. Ia o atu le tala le. Le tala atoa. Le tala mea moni atoa le li. Ile ia o autungi kalesia. Ia whapapula mata. Whaale anganga whanau le atua. Mai temi nei. Au ona wha maoni. I nau le whale mai le mauta lo ta maa. Amen. E pēr la solo ia te fifa alongo i upu ia whai atu le ta mai atu e. Au ona le lemo wha maoni. I nau le whale mai le mauta. Amen. Mana onga lava lea. Mana onga lava lea. I tato mōlu manuia. Ai whai tau le tusi lea i stayam ta upu ono suma le ono whai pulu wha. O lo whai mai e tau si pēla lea sāpati ma ona sopa ia le vitikum ta ulu suma tonu. I le Jerusalema fo e wha bau lava. Awa lea tu Yahweh e le suia e tu mau pēa e wha bau lava. E le te ia wo tau mai le tūle tau si sāpati mana spa ia te ia wo o wha angaro. Le se wing o la lale o nganga tau mai le tūna le o naspa ia man sāpati. E tāu o tele. E tele a onga le wa iei i lunga matu ministry alu wha alongo iei you know, learn from it. A wā o mea uma wha e peru. O tātou tangata Samoa e le loa le o langa e peru ma le, you know, mea uma e tusi tonu la fionga le atua. On whanau Israel, o ia lato le sāpati masupa ia. Ai po lava le mea le o i maua lato. O le atali o Yahushua le o taiptonu lato. To o tele o taiptonu. Ai o to tele fo e wo o Fa'aolaina o talina. Au le aso sa, o le aso le o whaase se fo e le au Roma Katoliko po o le pope o whaangai la tau satani ina ia whaase se to o tele. O le aso sa le o whaapito mo satani ia vi ia e o ia i le aso i le Great Tribulation. Aso pupunga tele. O le aso sa o le whailonga lea o satani. O le whaanga e ia mo le Great Tribulation. Po le aso pupunga tele. E sawai o ia le ngō Jesus. E whai fue o na whailonga e pe pelo to tele. I whaapea wa ia whio mai pe o Yahushua. O no wai lea to tele o fia iai mai Jesus pe pelo lea. I le lotu a sa. I le manatu o le alato sitia. Ai le ilona i tangata o le au ka meki i whailonga o lato i numera o man whiai. E te loa lato na tutupu mene pe ato nuu loa le tulafono lea o le one world order o le one world religion po le tasi tulafono laulangi ato ma le tasi le lotu aso sa o laulangi ato. Awa utu si ma temta o lusumul fa fe sumul fa se ilona wo so le laulangi i tala ingol mea moni ato wa ile māloa le atu Yahweh ona fiu mai leo Yahushua. O le mafuanga lea o le matatama whai e apa atu malapata ai atu i tangata uma i sose ngangana i sose nuu i o le tala inga moni le tangata uma e lapata ai atu i tausi le asapati moni malana suafa moni awa o le asau le tali i satani e kopia ia i le atua o fiesau ia pe o Yesu o fiesau ia o saunia i le aso sa mo ia
ai le olo tangata o le mea wa leva na plan sa tani wa facing a lea mai ar teimina watu a maliu yausua na matai ngale swinga sa pati la sa ni maanga le lotu pope. So alu su msa ini te loe moni upure te whai atu wai plena sa tani a wale sa nini mo ia i le great tribulation ne o le sale la fa sa tani na tali sa tani e ifu e tangata i manwhi ai fa ai ele o lo tangata e o lai manatu nato i le tua tingala lo tam whai lapta ia tātou whai e le fitalia le mele whai atu wai a whai o le atali po le a fino le atua fa amon mole talia atu le nei lapta inga ne tom whai atu talia le woni le whai atu o le alofa to nganga le whai atu e nei a onga ma nei melu i tū Tatalo ia al poni awal mfaina o tangata Samoa e tutiti vo teimi ya ese fo e nimi o internet mo computer le to yai ai vai teimi nei fa longo ma halu tala ile ni memoni le ma o to ko kalesia o e fetalinga na fa longo mai ile memoni e te sawai ile ola fa bau o lo fainisia onga le nganga Samoa e sipini longo YouTube o tatunu Samoa i sa patimoni ma supa ia ma le asomoni na mali wai yausua ma le asomoni tu wai yausua e tele mea pongi sai ta sa ina le pongi sai tatou sa o pongi sai foi au te whaftai le tu wai Valoaga lo ni tangata i le nei ministry e tamu whai apatu tatunu Samoa ina ia mamna mati le tatou tunu Samoa so a whai o yeini si tō wo e sila na atunu ai le lava le ingirisi whai aru i matu ministry website o lo iai a onga i singa ngana e lusfuma 5 ngana o iai ma na o mea nisi tō tele o tatonu le nei mea moni o fi a vea e whai ma o ona wha maoni e tue ma o lalo e ngā lue wha atasi ma mato i le nei sele selenga a whai o ila ngona le leo le atu ia havero tau o lo whai atu po o tanu atu i tu ilo lotu. Usta i le leo o le ngango le atua, ia hawai. Ma whai le mea wa tu ilo lotu i le teimi nei, o vi ingo le atua. A whai tele fie iai i le great tribulation o le pupunga tele, ma wa fie suia la wola, fie wha ngā mo ia, fie whai se suinga fo. Please, amon mo le sala mo lai moni, i le teimi nei, la whai le Tatalo Fa'aolataga, ma lo la lo whai o whaamauni, ma lo loto a toa. Talia iausu i te tono lo loto, mai alu i matu ministry website, e whawhanga lo ngang whaaleanganga, amen. I whaamaangalu se upu wasa se, a wā, e lei o lo wha Samoa, ai o mana o Yahweh i a matu a apatu i atunu uma, so se ngangana, a wawo le tui umisa teimi. O lea wa tatu iei i a sobale, a e matamata le news, wa tele mea o tutupu i nei vai teimi, a o te whamau lalo matamu whai bea i fisa soanu le ngangpa ia. A whai wa sasi sa upu po se wha Samoa, wa se wha liu wha Samoa. Wha amon mo le wha maangalo mai, o lo tamu whai bea i le malam lama lewa i a tiao. Whaatasi me so soani ala nganga pa ia o le atua. E alo whātu tato atunu Samoa. A whai whaamanuina lo nganga, i whai lo mai, ma na o mea Samoa i o mai, e so soani tala ingo o le mea moni i tato atunu Samoa. Tele a onga e whawhi whaliliwa Samoa i ma Valoaga. E te lele se selenga, ai titi mātou, ma na o mea lo toa lofa i a yausua, ma lana ngaluenga, ma o tō tatalo ma na mia mo tangata wa il pungsa. Yesu la tu el mal lama o Yausua. I wha amanuele atu ilana lava whanau. Amene. Praise Yausua. Hallelujah.